Nongeye kuba ikaze mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye nk'uko bisanzwe muradukurikira kuri M24/7 TV. Nizera neza ko mwamaze no gukora subscribe niba mutari mwayikora. Nukora gato munsi y'amakuru twakoze mukarantse ijambo subscribe mu magambo atukura mugakandaho mukanyeganyeza n'inzogera kugira ngo mujye mubasha kuba bambere mu kubona amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Hanyuma reka mbasuhuze bari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mbaha ikaze muri aya makuru yacu. Reka tuganire ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yababaje abaturage by'umwihariko basanzwe bazi uyu muvandimwe ngiye kubabwiraho, by'umwihariko umuryango we niwo wababajwe cyane urupfu rero rw'uyu umusore. Ni inkuru ivuga yuko abaturage bo mu mudugudu wa Munanira, akagari ka Nyarurama, umurenge wa Kagarama, mu karere ka Kicukiro, mu gitondo cyo ku itariki ya 18 Mata 2021 basanze umugabo, ni umusore ariko witwa Turikumwenayo Fiston, ngo yapfiye mu mugozi w'inzitiramibu, bakeka ko yiyahuye. Inkuru rero mu by'ukuri itugeraho muri aka kanya, cyangwa se nk'uko bamwe mu baturage nubwo batashatse kugenda batangaza amazina yabo uko bagiye babivuga, bavuga ko uyu musore ubusanzwe yari asanzwe mu by'ukuri acuruza amayinite cyangwa se akorera kimwe mu bigo bishinzwe ibijyanye n'itumanaho, acuruza mitiyu nk'uko bisanzwe bivuga. Hanyuma rero uyu musore ngo agataha bwije mu masaha y'umugoroba, nyine avuye mu kazi, birumvikana nk'ibisanzwe nk'abandi banyakigali bose, kuba bagiye gushaka amaramuko cyangwa se imibereho muri rusange. Bikavuga ko rero yari afite imyaka igera kuri 31. Bikavuga ko rero mu by'ukuri uyu musore atigeze ataha, ahubwo yagumye aho bakoreraga, hanyuma aza kwitabaza inzu babikagamo ibikoresho, aza gufata umugozi w'inzitiramibu rero aza kwimanika, aza guhita rero yiyahura, aza kwasiga ubuzima. Gusa amakuru akavuga yuko icyaba cyarabaye intandaro y'urupfu rwe cyangwa se cyo gufata icyemezo cyo kuba yakwiyahura ni ibintu bigera kuri bibiri. Harimo ko ngo hari umukobwa bivuga ko bakundanaga, ngo yaba yaramuteye inda, hanyuma ngo umuryango ukamutegeka ko yamutwara cyangwa se ko yamurongora akamugira umugore, ariko mu by'ukuri ntabyemere. Hanyuma ikindi cya kabiri nacyo kinakomeye cyane tugiye no kugarukaho, nuko amakuru avuga yuko uyu mukobwa bakundanaga, ndetse bikavuga ko yari yarategetswe ko yamurongora bakabana. Biravugwa yuko uyu mukobwa ngo yaba yaramuteye agakoko gatera sida, cyangwa se yaba yaramwanduje agakoko gatera sida, nk'uko mu by'ukuri abaturage batandukanye bakomeje kugenda babitangaza. Hanyuma rero bikavuga ko uyu musore yaba yarananiwe kubyakira, yaba yarananiwe kubyihanganira. Iyo nkuru rero mu by'ukuri ikaba yaramushenguye cyane, biza gutuma rero mu by'ukuri ngo ashobora kuba ari byo byatumye afata icyemezo cyo kwiyahura, akaza guhita mu by'ukuri ahasiga ubuzima. Bivugwa ko rero mu ijoro ryo ku itariki ya 17 Mata ngo ntiyigeze ataha, yari yagiye mu kazi, yirwa mu kazi akora mu by'ukuri umunsi wose, hanyuma ntabwo yigeze ataha, ahubwo yaje guhita yikingirana muri ya nzu, arangije aza guhita yiyahura, ku buryo ngo umusore wayiraragamo yaraje arakomanga, agerageza gufungura biranga. Mu by'ukuri baza kwica urugi rero, baza gusanga rero uyu musore yamaze kwasiga ubuzima. Ngo baje gukeka ko rero ngo yaba yatahiye ngo umukobwa ngo wari umutwitiye umwana, ngo nk'uko rimwe na rimwe yajyaga abigenza. Hanyuma ariko ngo mu masaha ya 2 z'igitondo abo bakorana ngo bagiye rero gukingura inzu ibikwamo rero ibikoresho byifashishwa mu bucuruzi bw'amayinite, kugira ngo batangire akazi kabo nk'uko bisanzwe. Basanga rero amanitse mu mugozi w'inzitiramibu rero muri iyo nzu babikagamo ibikoresho. Ubwoba burabataha, hanyuma bahamagara abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'inzego z'umutekano, inzego zishinzwe iperereza RIB ziza kuhagera kugira ngo mu by'ukuri batangire iperereza, bamenye icyaba cyishe inyuma y'urupfu rw'uyu musore witwa Turikumwenayo Fiston. Bivugwa ko rero mu by'ukuri yaba yariyahuye, ariko ahanini ngo bitewe n'uko yaba yarandujwe agakoko gatera sida n'umukobwa bakundanaga. Binavugwa yuko yari yaranamutenda, kandi bikavugwa ko umuryango wari waramutegetse ko yamurongora bakabana. Hanyuma rero ubuyobozi mu nzego z'ibanze icyo gihe, abashinzwe umutekano ndetse n'abakozi urwego rw'igihugu RIB bahise bahagera kugira ngo mu by'ukuri bafate uyu murambo wa Turikumwenayo, bawujyane mu isuzuma, bawusuzume barebe icyaba cyishe inyuma y'urupfu rwe, bawujyanwe muri laboratwari, hanyuma kandi hanatangira iperereza hamenyekane se koko yaba yiyahuye cyangwa ari ikindi cyaba cyishe inyuma y'urupfu rwe. Mu by'ukuri nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda bivuga, yitwa Turikumwenayo Fiston rero, umuvandimwe we ni ukuvuga murumuna we, akaba avuga yuko yari asanzwe ari umusore witonda, yari asanzwe ari umuhungu mu by'ukuri ucisha make, udakunda kuvuga cyane. Ati rero mu by'ukuri ati ntabwo twumva ko ari umuntu agomba gufata icyemezo cyo kuba yakwihora cyangwa se cyo kuba yakwivutsa ubuzima, nk'uko umuvandimwe murumuna we yakomeje kugenda bitangariza itangazamakuru. Ngiyo rero ni inkuru ibabaje, reka tumwifurize uruko ridashira, kandi twizera neza ko inzego zishinzwe iperereza ziza gukora ibishoboka byose hakamenyekana icyaba cyishe inyuma y'urupfu rwe, niba yaba yariyahuye cyangwa se
hari abandi babihishe inyuma y'urupfu rwe, cyane ko byagiye bigaragara ko umuntu ashobora kwicwa akaza akamanikwa mu mugozi kandi mu by'ukuri yishwe, abantu bakagira ngo rero mu by'ukuri yaba yiyahuye, ariko inzego zishinzwe iperereza iyo zibikurikiranye neza akenshi ziza gucukumbura zikamenya icyo umuntu yazize. Ni mu karere ka Kicukiro rero, ni inkuru ibabaje cyane. Hanyuma reka duce mu gihugu cya Uganda. Muri Uganda amakuru avayo aravuga yuko Brigadier General Felix Kurayige wigeze guhagararira ingabo za Uganda mu nteko ishinga amategeko yavuze ko bazi neza ko bamwe mu bagize guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifuzaga ko igihugu cyabo kibona umuyobozi mushya. Iri jambo rero General Kurayige yarivugiye mu kiganiro yagiriye kuri NBC TV mu gitondo cyo ku itariki ya 19 Mata 2021, akibandaga ku gihe cyo kwimwa visa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye bamwe mu bayobozi ba Uganda tariki ya 16 Mata ibahora kutubahiriza uburenganzira bw'abaturage mu gihe cy'imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 14 Mutarama. General Kurayige rero yavuze ko abayobozi ba Uganda ngo biyizi kandi bazi neza ko mu gihe bakoze amakosa bayahanirwa. Yaboneyeho kandi kuvuga ko hari bamwe mu bayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batifuje ko Yoweri Kaguta Museveni atongera kuyobora igihugu cya Uganda. Yagize ati tuzi abo turi bote kandi tuzi ko iyo dukosheje tubihanirwa, ariko tunazi neza ko hari bamwe bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifuje ko ubutegetsi mu gihugu cyacu bwahinduka. Yavuze ko Uganda ari igihugu gifite amateka yacyo, kizi neza uko cyakemura ibibazo bikireba. Ati niba rero hari ukandagiye uburenganzira bw'Abagande, ni inshingano zacu nk'inzego bireba kugira ngo zigire icyo zikora. Kuri we rero ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika si umwigisha mwiza kwibahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ati mu gihe akigaragara abirabura barasirwa ku mihanda, kabishyirwa mu by'ukuri mu rwego rw'ivangura rishingiye ku ruhu. Ku rundi ruhande ariko Brian George ushinzwe ibikorwa rusange kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda yashimangiye ko byari bikwiye ko iki gihugu gifatira abayobozi ibihano. George yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakurikiranye imitegurire y'amatora ya Uganda, ireba ibyakorerwaga mu gihugu muri icyo gihe. Kuri we iki gihugu atigiharanira ko amatora agenda neza akanyura mu mucyo. Ati rero ntitwashidikanya kugwa rero ibi bihano abantu batubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Raporo zitandukanye zashinje inzego zishinzwe umutekano za Uganda gukandagira uburenganzira bw'abaturage. Abanyapolitiki n'abanyamakuru batavuga rumwe n'ubutegetsi babo bavuze ko mbere y'amatora abantu barenga 400 baburiwe irengero. Leta yo iherutse gutangaza ko muri icyo gihe abarenga 1000 bafunzwe bazira guteza imvururu muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma Perezida Lazarus Chakwera akaba yaburiye ibisambo biri muri leta ya Malawi. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yaburiye abo yise ibisambo bikora mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu cye ko ibimenyetso bizatunga agatoki nk'umwe mu bisambo azakomereza ubuzima mu buroko. Perezida Chakwera yabigarutseho mu gihe aheruka kwirukana minisitiri w'umurimo mu gihugu cye Ken Kandodo wajyanye n'abandi bayobozi bagera kuri 19 baheruka gutabwa muri yombi. Aba bazize za miliyoni z'amadolari y'Amerika bakekwaho kunyereza mu gihe yaragenewe gufasha Malawi guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona. Ubugenzuzi bwakozwe bwagaragaje ko hari amadolari miliyoni 8 zaburiwe irengero mu gihe zagombaga gufasha Malawi guhangana na kiriya cyorezo. Perezida Chakwera Lazarus mu ijambo rye ryatambutse kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko kwirukana uriya mu minisitiri no guta muri yombi bari abayobozi bigamije kwerekana ko ruswa itagomba kwihanganirwa na rimwe. Perezida Lazarus Chakwera n'uburakari bwinshi cyane yavuze ko umuyobozi wese bizagaragara ko yagize uruhare mu inyerezwa rya ziriya miliyoni 8 azahura n'ingaruka zikomeye cyane. Yagize ati rero ndagira ngo ibisambo byose byihishe mu nzego za leta binyumve. Ati gihamya niramuka igutunze urutoki nka kimwe mu bisambo by'ibyo amafaranga ya COVID-19 yo kurokora ubuzima mu gihe amagana y'abantu bacu bicwa na COVID-19 uzisanga muri gereza. Itangazo polisi ya Malawi yasohoye ku cyumweru rivuga ko bari abayobozi baheruka gutabwa muri yombi bashobora kuregwa ibyaha birimo ubujura bukozwe n'umukozi wa leta, byabahama bakaba bakoreshwa imirimo y'amaboko ivuna.